Hello, welcome back everyone. Ipak TV News na adong gi dama khanduna maleng mi tongan mafam da thoki ba ta ba di yamna angak pa amadi khangjin ba di yamna kandra ba paw khara puduna lakchari. Adom na paw sibu loi ba phawtung yengbi daga kana ba lobi go haina Ipak TV News gi viewer singda humble appeal tawjari. Chawrakna dollar crore lising ani rong oigidaba sana samudra gi iro nungda lei haina scientist sing phongdokre. Report asigi matung ina samudra gi iro nungda isinga kona leiba sana sing asi matau karam lothokani haibagi achaubu wahangam oiri. Adubu scientist sing isinga loinana leiba sana sing asi matau karam lothokpa yagadagi haibagi matangda lambi kharadi putorakre hairi. Adubu sana lothoknabagi lambi isi taraiba amadi natte Nature and the Journal of the American Chemical Society phongba report amagi matung ina samudra gi iro nungda isinga sagona dum leiba yamlaba sana sing asi lothokke haiba taragadi electric chemical technique sizinaba mathau tai. Adubu technique asi sinaba matamda changadoriba kharcha amasi asi sanagi mamaldagi manga hena changani hairi. Maram maduna samudra gi iro nungda leiba sana sing asi hojik phawbagi oina lothokpa ngamdana lei haina pawo sin makha tari. South America lebak sing banchana leiba Peru da chawakna sahi lising ahung chan palong mamangda leiramba ariba makhalgi city yama archaeology sing phangba ngamkre. Report asigi matung ina sahi lising kaya laingoi manungda phumduna city asi leiramkhibani nauna phangmangam khraba ariba city asida leiramliba yumsing adu leibakna phaklang khaduna amani phaklangsing aduda yamna phajaraba kala kaya yek khutuna yum sabi culture leiraba matam adugi advance oiraba civilization am oigani haina miyamna thajanari. Malemi khwaidagi liraba civilization singi manungda Peniko Kerala haiba kangbu usi amani. Kerala haiba kangbu usi Christapta poktingai sahi lising ahungongi mamangda hauna khunda leitaramlaba kangbu amani hairi. Furuk asigi mjoising tongan makal ilago itik tawba yam pamdrami loinana chana thaknaba polamching thaduna yonba amadi sasan sing loiduna hinglamba makal gi phut sing hainasu irammasigi matangda kupna thijaliba scientist ni phungdokli. Astronomer sing aikoi gi leijariba solar system mapan suba wai kauba planet ama phangre haina phungdokli. Report asigi matung ina astronomer sing thijin hujin badagi nauna phangbangam kharba wai haina khanglaba planet makhalasi mafam kada waida leibanu haibagi chapchabadi khangmangamdri hairi. Astronomers in Neptune area da unna kuppa posak am oina phangibani anauba phangba ngamkhrabu wai haina khangnaiba planet makhalasi solar system gi wangmata koina paidun leiri. Princeton University astronomers in phongdoropagi matung inadi haiba nauna phangmangamkhrabu wai haina khangnaiba planet makhalasi prithibi gi khar khajik pikpa aduga mercury dagina khar khajik chawrangbani haina thajanari. Sahi asigi manungda astronomers in solar system da atopa planet makal kaya layamgani haibagi khudam changtamji phangmungamgri hairi. Masigi manungda wai hairiba makalgi planet asi ahanbu oina phangbani hainasu report asin makha tari. Malemda leiriba chingdol chingi manungda khwaidagi wangba ching am oiriba Mount Everest asi Himalaya region gi Nepal amadi China gi border da lei. Ching asigi awangba si samudra imaidagi meter lising nipan ga chanipan nipun nipan 0.86 meter. Fitlom da hairagana lising kun mapan ga sukna kun thamthu wangna lei. Ching asibu sagar matha haina Nepal gi londa khangnei aduga Chimoluma haina Tibet singna khangnei. Hairiba malemi khwaidagi wangba chingdol asi malemda khwaidagi ihan hanbu oina idumli Hillary amadi Tenzing Norwayna haukiba kumja sukli simang chamapan yang khaihumdoi da matol yona kab ngamki. Asigumlaba malemi khwaidagi wanglaba chingdol makala chikana na pohotna bada chingaro kaya gi thawai thakibasi yawkrabani. Ching asida malemi angak patay ki manung chali hainariba yam tangna uba ngamba naksinna ubadi ngamdaba snowman hairiba asisu ching asida phangni haina thajanari. Ching asida samudra imaidagi wangna leikiba maramna ayinga sa amadi nongju nungsagi chang asi ngahek leitana ahongba lei. Ching asi kaba matamda ningthina training tawdrabadi ching kaba chapra haibabu thawai thaba chatpaga chap managani. Phaklangkumna ngamlaba chingmai sing luraba lokchap kaya amadi unna kupsillaga lambi sing ching amadi chatpagi araiba thabak amadi natte. Ching asi kabagi mayamna chatnariba matam sing asi maruoina nusit kanna sittaba matam ayinga sagi changyam oiba laichil nongbai thadaba mayik sing uba ngamba matamda ching asi kanaba chatne. Asingba matam asi maruoina April May June phawbagi matam asi oigalle. Maram asina malengu chingaro kayana haiba matam asida Mount Everest chingdol asibu mato lomna kana naba miing thamduna sahi amada chingaro lising kaya mafam mai laklibani. Ching asi leiba maramna Nepal amadi Tibet ki lamchingda tourism gi lamda sel yam tanbasu ngamne. April May natanaba ching asibu yam nakana bagi matam amana atam season maruoina September dagi October tha phawba asisu amani. Hairiba matam asida lechil nongpai thangdaba
इसिंग नुसित नोंजुगी चांग असी मबुक तप्पा ओइबा मरमना काबदा चिंगारोसिंग खुदोंग चाहली हाइरि अदुगा चिंग असी काबा मतमदा ख्वाइदगी वाबा मतमना डिसेंबर दगिनि फेब्रुवारी विंटर मतम असिन ओइ हाइरि मतम असिदा चिंग काबा असी याम खुदोंग थिनिंगाइनि मरमदि हाइरिबा मतम असिदि याम इंबा नुसित याम कन्नबा अमदि उनगी नोंग स्नोफॉल याम काहेना ताबन मरम ओइरगा चिंगारोसिंग याम चिंचिन ख इंबा अमदि साना उबा ngamhandi हाइरि मरम मदुना हाइरिबा मतम असी माउंट एवरेस्ट कागे खनबा खुदोंग थिनिंगाइ ओइ हाइरि चिंग काबा असिदा थेंगनबा खुदोंग थिबसिंगी मरक्ता नुसित कन्न सिटपा असिसु अमनि चिंग असिदा सिलिबे हेरिकॉन फोर्थ विंड असी पुंग किलोमीटर 200 फाउबा यांगी हाइरि मसिना मरम ओइरगा चिंग काबासिंगदा मिट पांगबा फाउबा ngamhandi मसिगी मथक्ता चिंग असी काबदा थेंगनखिबा खुदोंग थिबसिंगदी स्नो ब्लाइंडनेस पुलमेनरी एडेमा ब्रोकन बोन गेस्ट्रिटिस खुदोंग थिबसिंगसु थेंगनै हाइना पाव असिन मखाता कुमजा 2025 दगी 2029 फाउबदा मलेमसिदा साबगी चांग असी सेल्सियस डिग्री 1.5 हेंगलकपा याइ हाइना वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMA की रिपोर्ट अमना हाइरि मलेमदा साबगी चांग असी नोंग नोंबगी हेंगलक्तुना मिओइबा खक नतना थवाई पानबा खुदिमदा खुदोंग चादबा कया मरम मयुकनरपा याइ हाइनसु रिपोर्ट अदुना फोंदोकले हौजिक फाउबगी ओइना कुमजा 2024 ना मलेमदा साबगी चांग असी ख्वाइदगी वांगबा चहीनी हाइना मयाम लौनरि मलेम की तोंगान तोंगान मफमदा उमंग कौथोरकपा अमदि सिंगमै थाबगी चांग हेंगलकपन मरम ओइरगा मलेमदा साबगी चांग असी वखलकपनि हाइरि कुमजा 2015 दा मलेम की अइंग असागी चांग असी काइहंदना थमनबगी मतंगदा पांगथोकिबा पेरिस की मिफमना महौसागी खल काइहंदना थमननबा थवांग कया लखोत्कनि हाइना वरेप लौबा लैख्रबन मिफम अदु लौखिबा वरेपसिंग मतुंग इनदि मलेम की तोंगान तोंगान लेबाकसिंगदा अइंग असागी खल काइहंदना थमनबगी मतंगदा लखोत्पा थौरांगसिंग ओइबा रिपोर्ट अमा पिखलकनबा खंगनगे मरुओइना कुमजा 2031 दगी हौरगा कुमजा 2035 फाउबगी मनुंगदा पाइकटपा थौरांगसिंग रिपोर्ट अमा UN क्लाइमेट चेंज ऑफिस दा पिखलकदबनी हाइना वरेप लौखि WMA की रिपोर्ट अदुना हाइ कुमजा 2025 अमदि कुमजा 2029 की मरक्ता मलेंग साबगी चांग असी कुमजा 1950 यांखै दगिना कुमजा 1954 फाउबदु ओइखिबा फिबम अदुदगी यामद्रबदा सेल्सियस डिग्री 1.9 यौन हेंगलकपा याइ हाइरि हाइरिबा सही असिगी मनुंगदा का हेना साबा सही अमा यरकपसु याइ मदुन मरम ओइरगा मियोइबा खुनाय अमदि थवाई पानबा खुदिमक्ता अचौबा चैथेंग अमा सोइदना पिरक्कनि हाइना WMO की रिपोर्ट अमना हाइरि WMO की डिप्यूटी सेक्रेटरी ओइबा जनरल कोवरेटना हाइ हौजिक फाउबगी ओइना मलेमदा साबगी चांग असी ख्वाइदगी वांगबा सही 10 की पनिंगदा खंदोकपा ngomgre matung tarapam matamda sabagi changaji amuke hengalakpa tarabadi lau singuda akaiba thorokuna jinjak phangdabi awaba kaya maramsu mayuk marakpa yai kha asia gi matangda makna hai mamangi sahi singdadi yengdaba matamda kha asia gi lebak ayambada nongdugi chang hengalaktuna mioiba khunaida achokbu chaitheng ma pirakpa thengnaki Indian Meteorological Department IMA gi report matung inasu haukiba sahi manga gi manungda sahi mari romdi nongdugi chang asi kahena wangki मदुन मरम ओइरग इसिंग इचाव थोक्तुना माहि मरम कया मरम अमांगा तोहनकी नोंदुगी चांग हेंगलकपग इरोइनना साबगी चांगसु असुम असुम हेंगलक हाइना हिरम मसिगी मतांगदा कुपना थिजलिबा साइंटिस्टसिंगना हाइर यामना मरु ओइबा पाव मना नुमित खुदिंगी चांग नाइना खोंकाप इसिंग तरे चटपना थमोइगी लाइना डायबिटीज डिमोलिया अमदि पुनिंग वखलगी ओइबा लाइना मखल कया ngakthokpa ngambagi loinana manung matam chadan sibagi yabagi risk hanthali haiba khangba ngamkre Gilliland Public Health Foundora Study Report amagi matung inadi numit khudingi changnena khongkap lising tai chalabadi tongan tongan ma punchi mahing mari lina balaina makhal kaya ngakthok ngami haibagi khudam changdam kaya mukti jilloisina khamngamle researching na malengi tongan tongan ma pham sathakiba study yangkhaite ki report amagi matung ina hairi bo pham ji phongdorakpan numit khudingi khongkap khara chatok tasin tawbana hakchang phali haina punmakna khangra bo phamni adubu chang naina numit khudingi khongkap lising tai chalabadi अमुक हेन कानब फंगनबग लोइना मनुंग मतम चादन सिबे याबगी रिक्स यामना हंथल अयाम मतम द फमजिनदुन लेबगी महूता हकचांग लेंग ओटपग लोइना निमित खुदिंग चांग नाइना खोंकाप खर चलबदी हकचांग की अरुंबा अमदि नोइबगी चांगसु हंदर ई हार्ट की फिबम हेंगलपग लोइना सरू अमसु मसल की मपांग कंखलई मसिदा सुनतना पुनिंग वखलगी ओइबा फिबम फगलक्तुना निंगसिंगबा ngambagi matik maya hengalagi amadi mapung phana tumbasi yahalle khwaidagi maru oibu wafamdi immune system की मपांगल कंखलप मरमना तोंगान तोंगान लेना मखल के ngakthok ngami hai research na miyo lising pulum da sataki ba kalup ani thona khaidolaga kalup amabu numit kuding changnai na khongkap lising tai halami aduga atopa kalup adubuna khongkap lising ani khak halami
हारिबसिंग असि चांगदमदुन येंगरबा मतमददि निमित खुदिंग खोंकाप लिसिंग तै चतपा मियोइसिंग अदु मनुंग मतम चादन सिबा याबगे रिक्स 47% दा हंथरक थेंगनखि थमोइगी लैना ओइरकपा याबगे रिक्स चाद 25 हंथरखि थमोइगी लैना मरम ओइरगा मनुंग मतम चादन सिबा याबगे रिक्स चाद 47 हेंगलक्तुना कैंसर न मरम ओइरगा सिबगी याबगी रिक्स असि चाद 53 अमदि डिमोनिया की रिक्स चाद 59 हंथरक थेंगनखि हाय पुंची महिंग मरिलिनबा लैनासिंगी मतंगदा रिपोर्ट सिना हाय कानागुम्बा मियो अमना नुमित खुदिंगी चांगलाइना खोंकाप सिंग तै चलबदि हाइरिबा मियो अदु टाइप 2 हाइबदि डायबिटीज नरकपा याबगे रिक्स असि चाद कया हंथरई हक्सेलगा मरिलिनबा यामना मरुओइबा पाव अमना माइखु सिजिनबा मियो खुदिमक एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म खुदोंग चादब मयुक नरकपा याय हाइना स्टडी अमगी रिपोर्टना फोंदोकरे ऑर्टिक एनोरिज्म हाइबि हक्चांगी मरुओइबा ई पुरिबा ई उतोंग चौथोरक्तुना पोखाइरपगी थौंग अदुबनि साइलेंट किलर अम ओइने लौनरिबा थौंग असिगी रिक्स असि माइखु सिजिनबा तोकलबदि तपना तपना हंथरकनी हाइना हिरम मसिगी मतंगदा कुपना थिजलिबा अखंग अहिसिना फोंदोकरे यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की असिस्टेंट प्रोफेसर होइबा वहेंग टेंगना लुचिंगदु चतकिबा स्टडी अमगी रिपोर्टना हाय माइखु सिजिनबा मियो खुदिमक खुदोंथिबसि मयुक नरकपा याय अदुबु माइखु सिजिनबगी हाइनबि थादोकलबदि रिक्स हंथरई माइखु सिजिनबदि पुक चानिंग अमदि खोंगदा ई योहलिबा ख्वाइदगी चावबा अमदि मरुओइबि ई उतोंग चौथोरकपा याय कारिगुंबा ई उतोंग असे कायरबदि हक्चांग मनुंगदा ई थोक्तुना हाइबदि इंटरनल ब्लीडिंग ओइदुना मियो अदु सिहनबा फावबा याय रिसर्चिंग मसागी चई 95 हेलबा मियो 15,993 कुपना थिजनदुन येंगबा मतमदा माइखु सिजिनबा मियो 33 की मनुंगदा अम्मा पुंचीदि एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म खुदोंथिबा मयुकनर ई हाइबा खंगलखि कनागुम माइखु सिजिनबगी हाइनबि थादोकपगा लोइनना हाइबा थादोकपा गाइरिबा मियोसिंग अदु रिक्स पुनमक मयुकने अदुबु चांगदि यामना हंते मतम सांगना माइखु सिजिनबगी हाइनबि थादोकलबा मियोसिंग अदुदि एब्डोमिनल ऑर्टिक एनोरिज्म की ओइबा रिक्स सरुक अहुमलोम हंथरई स्टडी रिपोर्ट अमन हाय अटरी क्लोरिस हाइबदि थेमोन एंड बेलुअर बायोलॉजी हाइब जर्नल दा हंतकता हाइब वफम अजि फोंदोरखिबन अमरोमदा यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता प्रोफेसर ओइरिबा कविता गालुसिंग चतकिबा स्टडी अमगी रिपोर्ट हाय डायबिटीज नाराबा मियोसिना करिंग माइखु सिजिनबा थोक्लबदि ngantana mongphom yobu yai hai matam sang I de yaw pokori changasi wangdun leibagi maramna anabadu diabetes haina khangne diabetes na naraba miyosing adu tongan tongan haksel gi oiba khotong chata basu mayuk nak pasi yai diabetes naraba miyosing na maikhu sin na batarabadi amuk hena khotong tingai oiriban study report aman hai diabetes na naraba miyosing na maikhu sin na tholabadi amuk hena khotong tingai oibetana tana punchi telhan na bagi maram mus perak yai हाइरिबा मियोसिंग अदु ngantana हल उसिलपक लोइनना बॉडी मास इंडेक्स वंखलपदगी तोंगान तोंगान हक्सेलगी ओइब खुदोंग चातबसि मयुकनर ए नुपाग नुपीग चंगदम दुन येंगो मतमदा डायबिटीज नाराबा नुपीसिंग असि माइखु सिजिनरबदि लंग्स कैंसर न मरम ओइरगा सिबे याबगी रिस्क हेंगल इ हाइना स्टडी रिपोर्ट अमन फोंदुकले यूनाइटेड स्टेट्स की शिकागो दा हंदक पांथोखिबा रायोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका हाइबगी थरम अमदा स्टडी रिपोर्ट ना हाइ डायबिटीज नाराबा मियो खुदिम माइखु सिजिनबगी हाइनबि थातोकजबनि हाइ हाइरिबा माइखु सिजिनबन हक्सांग सोखलि हाइबा खंगना खंगना मियो कया अमन माइखु लेप्तन सिजिनरी यामना नुंगनांगबा पुनिङै ओइरि बोफमदि कानागुम मियो अमन माइखु सिजिनरग अतोप माइखु सिजिनदब मियोइदसु हक्सांग सोखनबगी मतंगदन अनौब स्टडी रिपोर्ट अमन हाइ माइखु सिजिनदब मियो कयासु माइखु सिजिनब मिगी मनाक्ता लैरुबदगी हाइरिबा कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क असि मयुकनबदि याउरि इंडिया चाही 9 की ममांगदा मियाम तिन मफमदा माइखु सिनब थिंगिब ताराबसु माइखु सिनब मियो कया अमसु लेबा हिद लैरिबन मलेमगी ओइन अपुन माइखु सिनबगी चांगसी चादा 32 इंडिया द लै हाइरिबा मियो सिंग सिन मसा खक्त सुकनब खनतना मनाक्ता लिबा मियो कया बुसु हक्सांग सुकलिबन बेंटकेश्वर हॉस्पिटल की कार्डियो स्कूलर साइंस की डायरेक्टर ओइन लैबा डॉक्टर अनिल धोन नाय सेकेंड हैंड टोबैको स्मोक एडगाइस हाइना खंगनबा माइखु सिनबगी मियो अमना अतोप माइखु सिनदब मियो कयादा सोखलबा अमांगता सिंगसी मरुइबा हेल्थ ग्लोबल इशू वम ओइन लौबा यारे डायबिटीज हाइपरलिपिडिया कोलेस्ट्रॉल वांगबा अमदी हाइपरटेंशन मरम ओइरगा कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस ओहेनबदगी नि हाइना सेकेंड हैंड स्मोक न ओहेनबगी चांगदा हेनले यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमदी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन खोमजिनब स्टडी रिपोर्ट अमना हाइरिंग वफमसिंग फोन खिबने अखंग आइसिंग मोड मतुंग इनदी
ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯩꯈꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ, ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯩꯈꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕ, ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯩꯈꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯦ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ, ꯃꯩꯈꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯗꯕ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯈꯛꯇꯗ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄ, ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯍꯦꯟ ꯁ꯭ꯃꯣꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯈꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯩ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯩꯅꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫